Final match he Fauji FC Ngachan FC. Team kani hinang ngareugi chine. All the best to both the teams. May the best team win. Check. Final match. Final concept craft na 5-a-side soccer rung mida klewi. Final match kick off. Hobok vaing randale. Final match hi. Fauji FC kala Ngachan FC. Ukrawi team tu ye. Kanini Fauji FC lila kala Ngachan FC lila kamhaya. Kala kayu yang sarno kiji hang chipun lishitle. Yellow jersey sang da gleina Fauji FC ne kala pink shirt sang da gleina Ngachan FC na outline we na hopok lishit lang Ngachan Fauji FC with number na gathak ta lishit laga number head out chok lishit aida Fauji FC with number horam na hopok vai back pass sa lishit laga number mat talak hai number 6 na center line way na Mr. Baimi Kasar na center line way na call them sai ka kala shilagay na ayar bak chok te da outline way na Ngachan FC with number 12 ruung na gathak chang milishite out chok lishite da Fauji FC keeper Dara na
here shang mili shit laga number pass number ngachan wi number 11 na singbung dele 11 6 ngabai rok dele number intercept sa ko laga number 15 chipang na singbung dele Fauji FC wi number 15 chipang ko phai nglem changli ko le tem sak vai sai mat tala kai na tem sak vai sai ka number 7 ngachan so na block out sali shit laga arui number 7 ngachan so khoi bung li shit laga out chok li shit ai da number 6 Fauji FC number 6 na hopong listari number 9 lipas milishite 9 matalak hai Mr. Horam na matalak hai call edem sai ka out chok the da Ngachan FC keeper na hopong lishite Mr. number 3 Ngachan FC number 3 Horam ngapaing rock tale blessing Horam ngapaing rock play number 9 to 15 Jipang the pass number Horam li milishit laga Fauji FC wi number ngapai ngrok laga out chok de shidai da Fauji wi number shomi na hopong de shilai Jipang Paul call ga thak vai sai ka number 12 Ngachan FC wi number 12 riung na thalaga na block out sali shita outline wi na hopok vai number Jipang na yang gazak zak kui laga pass mi shok de shidai line sing dak vai sai number 6 ka kala shilaga na ayarak shok the da Ngachan FC keeper Mr. Sean Kui na hopok mi vai ngrali shitle number pass number 11 ngabai rok le horam chipang matalak hai kole tem sai matalak hai kole tem sai ka kula shila kai na ya rock shok the da keeper hopok li shitai Ngachan FC number na ka thakchang li shitai number Fauji FC keeper na yon khoi laga here shang mi li shitai Mr. Chipang na singbung le Paul number Horam na singbung lay number Fauji FC with number Horam pass 18 Horam arila Horam na singbung lay number 8 number ngapaing rock laga Mr. Blessing Ngachan FC with Mr. Blessing na pass number 11 to 7 na matalak hai call etem sai ka keeper Mr. Tara Fauji FC with Mr. Tara na yon khulaga number 15 Mr. Jipang ayat Jipang na matalak hai call etem akasali shide ka kula shilaga na ayarak shok the da keeper pass Ngachan FC number 12 pass number 11 matala kai call edem sak vai sai ka pol ji na khathak na ogi da ayarak shok the re mathaye yangai Hidada concept craft na rung mi daklay 5-a-side soccer final machu shok lagay na tem may thui gaji team khani nang rew mi daklay ne Ngachan FC kala Fauji FC you crew wi team thui mathalagay nang rew mi daklay team khani ni li number 18 carry Fauji FC with number 18 pass Mr. Jipang matalak hai Mr. Horam Jipang wi assist na Mr. Horam na matalak hai ko la ka score sali shidai re ari final match li first half wi lungli scoreboard li Ngachan FC 0 Fauji FC 1 the 1-0 in le Ari hidada final match itu mui mara yang ran madaklei bing wang live la chat mi dalai live stream sami dalai jai nang so nau bing la share sami lo channel na live channel na Ahor MaySix hidada share sami rock laga itum katom akai na akha katom ka se concept craft wi mathun nei na la itum legi shiji share sang rock se ji hangji phun kangai ni Ngachan FC wi number mat talaga na call edem sai ka ayarak shok ti da corner Jansi Mr. Blessing na kuili shidai number Ngachan son simpung play number 7 pass number Blessing mat talak high call edem sai number 3
Ngachan FC win number 3 mathala khai kole tem sai ka kala shila kaina ayar workshop thei da Mr Tara Fauji FC with Tara na hopok lu shide number pass chipang li kap ta mi kha Paul ji na khapang na da shok ok da ayar workshop thei de Mr number 14 Ngachan FC win number Horam Ngachan FC na paing rock tele Ngachan FC Ngachan so na thakta mi li shide placing control number 11 rimung na simbung le kathakung vai sai ka block sali shidaida Mr corner kui fang ran li shid le Ngachan FC wi number ka thakung li shide ka khapang naw kita ayar workshop te da outline we na Mr Paimi na hopok li shid laga pass mi ta li shid ka out chok li shidaida aru Ngachan FC wi number 7 na outline we na hopok fang ran li shid le hita the pass mi li shide number pass number Ngachan singbung le pass number 12 Ngachan FC win number 12 li mi li shide 11 to 7 singbung le yang ka chak khui laga ma thalak ka hai kole tem sai ka katiu ka chuina nak kau kita ayar wak shop thui gai ni mathai Mr. Ngachan FC we blessing na simbung le kol phang lem chang li da mathala kaina kapung mi khami malai salak tu kita number pat hopok laga atamui lungli khang raw sawi da Mr. Horam li mathala kaina kapta mi kha khatwi na na khau kita out chok tu li sitai da ari Mr. Son Kui keeper na hopong mi li sitai da Ngachan FC we number kick block out sali sitai da ari la Mr. Son Kui keeper Ngachan FC keeper na hopok mi fang ran lu shidle pass miss pass salu shidaida Mr number 6 Fauji FC with number 6 na mathala khai kole dem sa phai sai ka block salu shidaida Mr Horam number 6 Fauji FC with number 6 ka thak vai sai ka intercept sa khuli laga ayar wa ka thak shok lu shidaida aru Fauji FC with number Horam na hopok fang ran lu shidle corner chance Mr Horam ka thagum li shide chipang Mr Ayat chipang na kole dem sai ka khatui now kita out chok thui li shidaida number Ngachan FC 11 Ngachan FC 11 Fauji FC 18 11 18 9 hi ta dang bang rock le out chok thui da Fauji FC Mr Shomi na hopok li shilaga chipang li mi li shide chipang na number Horam limita phai sai ka miss pass sai da number na Ngachan FC number nang bai kui laga number Sonkui Mr Keeper Ngachan FC keeper na here shang lishite number 11 Ngachan FC number 11 singbung le number blessing limita lishite corner chance Mr Blessing na kuli lishite right number block sa lishite laga Mr Horam na singbung le center line le aro Paul hi number Jipang na singbung dale Fauji FC number Jipang back pass keeper number keeper kick out chok tu ye do Fauji FC Ngachan FC number 12 ni mili shit laga 12 na simbung tele 12 pass number pack number 18 Fauji FC pack number 18 na ayara thak shokai da number 11 Ngachan FC number 11 hopong li shitai Mr Blessing na simbung le side kap shok li shitai line li da number 7 na simbung le number 7 kick kala mahai la kaina kala shlak kaina keeper Fauji FC keeper Mr Tara na save salish dari corner chance Mr number 11 Ngachan FC 11 ka thak lishide number 12 li lishide number 12 carry number pass 7 Ngachan FC number 7 li pass lishide ka thak ta lishide call them sai ka kala shlak kaina ayar shok ye da Tara Mr Tara Fauji FC Mr Tara na Horam li lishide Horam na singhung dale Horam Singdam Maman call them say ka out chok to ye da number
Hopok Lishidai, number 11, Ngachan FC with number 11, 15, 6, Ngapang Rockle, 12, 15, number Jipangnam. Matalagay, Adam Sakvaisai, Kakala, Shlangan, Ayar Shoktuator, Mr. Number Keeper, Ngachan FC with Hopok Milishi, center line, Liara, number 6, Cup Shock Me Vaisai, out Shoktuator. Fauji FC with number 16, Mr. Number 16 na Simpung Lake. Yeah, Araja Chat Kushok lagi tada. Araja Chat Kushok laga. Number Horam Lipas Melushide. Horam na Simpung Lake. 16. Mr. Number 16 na Simpung Lake. Fall. Jim Sabam ne. Jimom Yam ne. Da. Itu mo shun ku yang mina. Matalaga nin jisang mi dele. Number Horam. Fauji FC with number Horam. Number 9 na katakavang ran lushidele. Yang gajak kui lega katak jang vai sai ka block out sali shidai da aru Fauji FC we number na how outline we na how pok vaing ran lu shidle Tim kani li pang maida ping maida kala lungsan maida ngreu lo gi hang ji phun dale ari ngreu laga makhui ju mayui lak tur ko mari ngum lui bai makho jeina lungsan maida kani ni shina hidada ishi yui khui lak re gi ju ning rin nei na spirit le lak na ngreu mi lo gi hang ji phun ngai le number blessing pass kapang nai da out chok thei da Fauji FC number na outline we na hopok vai ngaran lu shitale Number pass, number 9, Horam, number Horam the Simpung Lishidle Aru, number 16, Reisang mi, pass, number Horam the Simpung Lay, all get a Vaisai, peg number na clear Salishda, Aru, number, Tala Karom Quick Vaisai, Paul Jina Katakna, that's a dog with the Ayar Shop to number blessing, outline when a chance solely pass Milishide. Pass blessing number chanso ya ko phai lem chang li hidada singdai kha Mr. Horam na keeper li back pass salaga keeper na ya wak thak jok lu hidai da outline we na hopok vai Ngachan FC number 9 na hopok vai ran lu hidale pass kick ko phai lem chang li keeper head kick Fauji FC number 16 to Horam na singbung dale Horam carry number Horam 99 ngapang rock dele pass 16 to 6 9 legal lishid leka Mr. Horam number 6 na singbung lay 6 line sing talu shidai number kapung milu shidai ka mi malay salak tugida clash lakai na ayar bak shok tu lishidai de Ngachan FC with number blessing na Simpung Lake. Kapshok Milishde number 7. Ngachan FC with Mr. Ngachan so na matalak kahai call at them say ka. Kula shilakay na out chok to da. Keeper Mr. Fauji FC keeper na hirjang milaga out chok lishida da. Ngachan FC with number 9 na hopol lishid lang Ngachan so limilishde. Number 7 Ngachan so na Simpung Lake. Number 5 limilishde. Ngachan FC with number 7, 5 to 7, carry, number 16, 7, ngapai, number 9, Kui Bungle, Ngachan FC with number 9, out, Katak Shok Lushida, Fauji FC with number Reisang mi, Fauji FC with number Reisang mi, na Horam Limi Shok Lushide, Horam, Katak Zang Vaisai, number na block Salishid, are blessing the Sing Bungle, blessing. Ngachan FC with Mr. Blessing na sing talaga line gun chokay out chok to 8 number kick Fauji FC number 16 to 9 Horam na sing bungle Horam pass number show me kick say ka number back number na intercept sa kuli laga kathak jang vai sai ka out chok to 8 Mr. Blessing na Ngachan so milushid de Ngachan FC with number 9 are Ngachan FC with number 9 na sing bungle yang gajak kui laga chili valo ta hita da jiju mi laga
kathak taye khakala shilagin out chok to the number 16 Fauji FC with number 16 the 9 limilishide 9 to 18 Fauji FC with number 18 carry line li hidata 18 9 ngapang rock dale number blessing khoi phung lui shi dai Mr. Ngachan Ngachan FC Mr. Ngachan matala kai ko le dem sai ka defender number 16 clear salish number 18 ya number horam matala kai ko le dem sai number Ngachan FC with number 7 Ngachan son the sing bungle matala khai call them say call marong ji jaru ju mak jangwat mle ni chang blung gi ni kamam rong da jin ni mathai yangai number corner chance number 9 Ngachan FC with number 9 ni khoi milish dai Mr. 9 pass Mr. Blessing ya nak khaye horam li mi shok li shi dai keeper na number horam na sing bung dai horam number kick salaga Mr. Ngachan FC with number 9 na block out salu shi dai da 9 na block out salu shi dai da outline we na hopok Mr. Jipang na sim bung le back pass number 16 Reisang mi pass Jipang number Jipang carry center line li carry Mr. Ramrainam kaping nam thalagai na clear samli shi laga aru center line li da Mr. number 15 Jipang ayat Jipang pass 18 keeper ne yon khoi le ka here jang mili shi dai number Mr. number 11 Janu 16 ngapang rock laga aru number 7 Ngachan son khoi pung li shi le ball hi Mr. Ramrainam kaping Ngachan FC number 2 back number 2 na mathalak kai call at them sai ka Fauji FC keeper na I leg jang leg se na thum la ili pai na da mo chuklo ta mathalak pai la kai na save samili shit laga outline we na Mr. Ramrainam kaping na hobok mili shite number pass number kick Mr. number Ramrainam mathalak kai call at them sai ka par liga shil laga ayar rak shok ti kai ni na maning mane ji ba atung ba wi khang ran nang ye na maning lak mane number pass Mr. number 11 16 ngbai rock le 16 chima maya mane ta hidata variation ngai chang la kaina thang ma thot lui pom chang sak lui hidata variation ngai chang la kaina spirit le la kaina team khani ni nang ro mi dak le ne chipang pass number 6 pai mi kapta mi list dai Mr. number 9 head out chok lui dai da Reisang mi number 16 Fauji FC with 16 to 18 show me na sing bung le Reisang mi matalak hai kole tiam sai matalak hai kole tiam sai ko kari kan mung kan wa ji sai hina ali ami kchai jau kita aru ji kol li ka tak ning la kari ji li target ka sane au ji number pass number 18 show me the sing bung lai Fauji FC wi chi phang li kap ta mi li shi de ka number 11 Ngachan FC with number 11 number Ramrainan kaping ya number pass mathala kai na pass chok li dikha number 12 singbung dala aruila Ngachan FC number 11 na singbung lai back pass kap da khai sai ka Mr. Chipang na block sa le shida out chok li dai da Son Kui Ngachan FC Son Kui keeper na hopong li dai pass miss pass sai salu shi dai da Fauji FC we show me the singbung le carry back pass numbering sang mini singbung dale kapta mi shi number 9 Ngachan FC we number 9 ni singbung dale pass number 11 kick block sa ko li shi laga number show me the singbung le
Fauji FC วิจิพังยาอารุยจิวะขบายเล็กหนาวไม่เดย์แต่แฟนสปริงนะหางราตะเลจิพัง pass Mr. Ramanan na simpung delay number ya rina tu na tum na mathai number 18 Mr. Somi na mathala kai hai atm sak vai sai ka matsiram da gala shilak ina gala Ngachan FC wam kula ma hai lak ina ayar wak shok thuede number 12 ngacha riwung na simpung delay Ngachan FC riwung pass number 11 janung Blessing 16 ngapain rok le Mr. number 11 Chanung na mathalak khai ko le dem sai kha ji na nak khau ki da ayar rak shok thi khai nei Polji ali la chot te le re je na shireu ba ma sa mi ha lo sa pa ya kha timing cha lak ai na avu ai na sang mi lo ni shi lak raอันนี้ชิวฮียูครูวีกลับทุยให้เด้อขังทุ่มตุยละมังเจกไปละขังทุ่มตุยละมังเจกไปละฮิตาเด้อสักไปสาลกะอาราจัดในแอคชั่นในสักไปสาลกึงเร็วตะคลีเนไทย first half final we first half กุบสังไห้เด้อ second half ฟุนะเขาวิลุงเลี้ยเขาพกเลี้ยวเด้อเจ้าน่ะ scoreboardly Fauji FC 1 Ngachan FC 0 da 1-0 aina leidele yarui khai masala itum khok kasada kupsang rum sar se gi hi yarui sai ko kapog sana nikslaga yo concept graph we president or any kind of the manager gathala secretary gathala khawau khoni shatla ya khawa hiwak la tru naw la thada athairu naw la khuira mi si je ning shlak re we ji ithumui muthun sai ko ru life chat ta khlei bingui muthun nei na khang ni dio hang khleu de hi thada ji hora mi maman de le Akdo nawa ming nagpahudo. Kita ada concept graph we manager kala thada ka than na ping jiao se samlap paina thada ning shi ka jang khate hang kreu da taru lo khiram ni athai ru lo sor khang sai ra tai re ning shi hi thada sa me ai kha ma sa ka pa ya tom jili la ithum la thada phaning ka pai phaning mi re ka ji yarui ithum life ta tak lai bing wi mu thunai na khang ne Ishiwi team kani na break khui de leka amai sochipem nala special performance sakha samyorno
check. Hello. Lang now sao ya? Reisang man. Hello, check. It's a human sign when things go wrong, when the sin of lingers and temptation strong. Into the pantry of its married man, sweetness it comes calling, and naked evidence. Cold, cold heart, hardened by you. Some things look better, baby, just passing through, and it's no sacrifice, just the simple words. It's two hearts living in the separate world, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Mutual misunderstanding after the fact. Sensitivity builds a prison in the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to tame you when jealousy burns. Cold, cold heart, hardened by you. Some things look better, baby, just passing through, and it's no sacrifice, just the simple words. It's two hearts living in the separate world, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Cold, cold heart, hardened by you. Some things look better, baby, just passing through, and it's no sacrifice, just the simple words. It's two hearts living in the separate world, but it's no sacrifice, no sacrifice. It's no
sacrifice at all. No sacrifice at all. No sacrifice at all. Ning share. Hidada 5 aside sogarli 5 aside sogarli ma shock lak rangji kala ma shock lu yiji half time li hidada la sami da klei amai so jibem ka somoli la ning shi ka jung ko phong shock da lei apang mang ka phe ni arui ji ba isi dang khul khang jani ji isi dang khul wi khang jan ni nga ya shong sa sa si ja ticket ka tha shock bo ku ju pre ka nga shun sai da min na thai bai shi ni ju wang ne ne ji na la mring ka pham sa ba Sami by me, Uglung livering Passer the Clay, Ning Shilagare, second half, Hopogli Shidare. Number pay me Nagataksham Milishaka, pay me, Horam, control, Mr. Chipang, Ya, Mat Talakina, Katak Zanglishideka, Katui Nana, Kaugida, Ayarvak Shok to Ere, Hita Pom Zangsal, Ningai Turshi, Haimang Vala, Horjam, Ri, Ainat, Kang Matot Kui. Laga false halui, Kang Matot mi lui da hidada. Variation ningai jang laga in the Sada Glene, Mataye, Mr. Blessing Namatala in the cross side, Mimle Salak to Gida, Ayarvak Shok to Ada. Mr. Shomi, Fauji, Mr. Shomi, number 18, Nakatachang Milishide, number Chipang, control sacrifice, Aka, Kat Paul Jina, Kapang Naugida, Keeper na Yon Kulishid Laga. Number blessing the Simpung Lay, Ngachan FC blessing, number pass, number 12, kick Satalushide, number 6 na clear Salushida Arari, Ngachan FC keeper na Yon Kule here, blessing Limilishide, blessing Simpung Dale, Singdaman, Mr. Jipang na intercept Sakulishilaga, Jipang pass, Horam, number keeper Banglaga na Chromeka, out chok to Ada, Ngachan FC. Paul G, Katak Maidang Ran Milo, Atamaklewa Tishuda, Akalila Tom say, Minim de Kanini Tom Lip say, Paul G. Katak Maidang Ran Milo, Nishlagra. Number blessing the Kupung Lake, number 12, Jan FC number 12. Rivung na Simpung Lake, number 12, Singdamaman. Sender line sing talaga blessing limil shite blessing na pass chanmong limil shite chanmong na kap shock make five sai ka shomi na intercept sa kuliga ayar rock shock to yeda ari Fauji FC with Jipang na outline way na hopok fang ran lishitle number shomi na kaptam lishi horam singbung le number 12 Mr. number 12 Ngachan FC win number 12 na thakdamil Mr. Blessing matalak high call at them say ka khatwina na kaw kita out chok theda Mr. Keeper Fauji FC with tara na pass salaga Mr. number shomi na gathakshang mi ka kala shilaga na ayar rock chok theda keeper Ngachan FC keeper na hershang milishide number intercept sa kuliga Mr. Jipang na simbung lay Fauji FC with number 15, Jipang na Simpung Lay. Number 18, pass, Shomi na Simpung Lay. Number pass, Horam Likap Mik Fai Sai Ka. Ngachan ngam na intercept sa kuy laga. Number Ngachan FC with number 12 li milishide. Number 2, Ngachan ngam na sing number 7, Ngachan son na Simpung Lay. Singdam man line
line Mr. Blessing yeah number 9 Ngachan ngam Singpung Talui pass out chok lui shidai da out chok lui shidai da Fauji FC win number na Fauji FC win number na quick vai outline we na hopok vai ran lui shidai hita da khagadot malai lak la akhali la gadot khwai malai mani kik kamathalak mani tap tang reu lu da thum khalat te hita da hang rok ta le inala hang jipun de le tap mai dang reu lu number ngachan so ngachan ngam na hopol shi laga out chok le shi dai da Mr. Horam na hopo Fauji win number Horam shomi limili shi de shomi singbung le carry line li Horam singbung le pass shomi limilishide shomi du jipang number 18 limilishide number shomi nisimbung le kap shomi faisa eka number blessing na block out salishide da Mr. Jipang na hopok milishide re Mr. number 6 paymi kasar na simbung le kap da milishide number Jipang na control sa kulishide re number Jipang shomi kap da milishide re Mr. Horam call phai ngalem jang li da kuida eka pol ji na khathak na khapang na da daw gida ya rock shok thuai da keeper Sean Kui Ngachan FC we keeper Sean Queen na hopong milishde number miss pass salishida da paymi kasar call at them sai ka khajina na kau gida yar wak chok thui khai ne mathai number keeper na hopong lishida re number 12 khui fai sai ka kan chokai da aru number 6 na clear salaka out chokai da outline we na hopong lishida re number 12 rewung pass blessing 15 9 horam ngapang rok laga number ngachan ngam na singbung dale kata buena Mr. Ngachan FC we Mr. Ngachan ngam na send the line when na call them sai ka katiu no mang makai thiau kita ayar rak shok thui kai ni mathai tarana hopong milishi dai re Mr. Jipang horam li milishte horam singbung dale aru ball hi horam number paymi na singbung lai horam li milishi dai re horam khani likat sa shok khui fai sai ka out chok te da number keeper her shang milish dai re number Ngachan FC we number 12 riwung na back pass number Ngachan ngam simbung lei number back pass keeper son kui number center line li horam head pay me chest control ya matalakai call at them sai ka call jili ma marong na mata ayar wak shok kai ne hopok lu shi dai re riwung na singbung dale Ngachan FC riwung Ngachan so na singbung le aru kapda milishi dai re blessing kat sa kui fai sai out chokai da kat thak Talui da Fauji FC wak outline we na blessing na hopok vai ran lushit le free kick ka win sa da blessing Mr. Blessing Ngachan FC we Mr. Blessing na thak vai ran lushit mat talaga na thak jang ka goalkeeper na yon khui lagi her shang milishi dai re number 18 Fauji FC we number 18 nam thalaga hai call atema ka shang salu shi de Ngachan ngam na singbung lei Ngachan FC we hita da tim khani ni hi shala bai da phaning da le ngreu ma man sala la khayi ba shi la bai ma khayi ba shi la bai khayi ba shi jina ara jiwi tukan hotel jili ma khayi ba shi li chat wa mi za re gji hi ya rui sai ko rui khapning ne kala jili I jang re ka dai ma jang bai mane ma khayi tim ba ji kala jili I nap ji re jaina khayi ba shi na ningkala kai na ithum namra ho sal na na thum na thada ma tham thup ra ho khui si jening shlagra number cake 18 block out salu shi dai da number paymi kaptai horam na matalak hai ara chat dai na kole tem sai kha yak nalwe da ayar wak khi chok khai na rui ji number keeper
Hitada, issue mission muguyang minala, mission muguyang minala, direct yellow card mamila, last warning, second last warning, third last warning, the hang me the lay, variation ay jangi, tangkul now meaning sasija, card hang mati, a bakani shares halabai. Number, blessing, matalak high call at them sayeka, Paul jinang ning lagat at saugida, a pay na takjika takday, ay datung bak ninga kaine. Number pass, blessing control sa kulis laga katawoy na matalakay na call at them saye, ka chui na luy da, ay arwak shok tui kaine. Hitada mi la shinung shinwa shok zang da hitada yang ai la kai na final match ma chu shok la kai na hitada ngrew ji thai dak le ne number 18 shomi yang ka chak chak koi la ka number ngchan FC we call wa ka thak ta ye ka out chok te da ngchan FC we keeper na yon khui lui chi ho yang lui nap ngrew da khale ne ngchan FC we keeper mathaye number 7 pass keeper carry number ngchan ngam pass number 11 chan mung na singbung leng chan FC wi chan so na singbung li shit leng chan FC wi number chan ngom 9 ya line sing dai re chan mung line li da dang bang rock le out chok gai da corner chance hi chan ung na ka thak phai ran lu shit le ka thagung mi li shit ka out kapang now with the ayar workshop there outline when how pok lishi there number na control sang chanso na control sa kui phai sai ka kula shila ka na out chok there outline when Mr. Pay me kasana how pong lishi there ka thak ta mi e khak dot nai da mi matarang laga mayang ka chak laga thak shok kai na uji variation ngai changi ajawa asina lit saugi da tabla kai nang rew mi gi jine ka thak lak kai na hita da spirit le la kai nang rew mi dak le hi thai laga ning yang na ye hi gida mi nang rew phlum gi jine number free kick ka win sa da pay mi ka sarna ka thak ta mi list re Mr. number 7 clear salush da out chokai da outline we na number Mr. hopok lishi re horam na hopok lishi laga pay mi ye pay mi do number 16 pass Fauji FC number 18 na singbung lai show me kathak jang phai sai ka number 9 Ngachan FC we number 9 na block sai da number hopok li sidai re horam na singbung lai number out chok li sidai da Fauji FC we horam na corner chance kui phai sat le miere number 16 Reisang mi horam kathak jang lu ye block sa lu side ya Ngachan ngam sai kap chok milis dere back pass salish de ka hey mi male sal horam na matalak hai ko la ka score salish da final match second half we are only scoreboardly Fauji FC 2 Ngachan FC 0 da 2-0 in ang raw da kline Ngachan FC ba shi ning masui dai lo mathaw mai da ping mai da pang mai da raw lo na tumba number 9 na matalakay na outline yun na call katakzang kawai sai ka out chok to da Mr. Tara Fauji FC Mr. Tara na hopong milishite Mr. Shomi na singbungle kapshang milishite kapang naw kita out chok to da keeper Mr. Sean ngam na yon kui laga katakshang milishite Mr. Shomi na singbungle Shomi na kui pung milishite number keeper na yon kui laga Ngachan FC keeper Hershang milishte number 16 Reisang mi pass horam kick ya keeper na save thalakain sa milishte Ngachan FC keeper nam thalakain save sa milishte number hopok milishte hita da keeper na lamanuri ningai horcham ri ai na hita da ngrew dak leini number 15 Jipang pass horam Jipang ni milishte Jipang horam na singbung le kapshok mi fai ran le number 16 ni milishte 16 to Jipang back pass number 18 show me number keeper kick number horam 11 head out chokli sidai da
final match ng real rig wangay na jingyet la charla kay na hitada mi ping hi jot thai re aku akai ma sa jot ula mi khiu wangay na ma jot kita da jingyet la thada nimla kay na ithu mi wang charla kay na atung ba na khangran sare hi ning shi thailo pass kap dam li number ya number 11 ngachan Chanung Ngachan FC with Mr. Chanung number 11 ko la ka score sali shitai re arui second half wa lungli scoreboard li Fauji FC 2 Ngachan FC 1 da hita da cha la kai nang reu da khlei ne akhamang ai na lit sa da khlei ne akhamang e khani ma ka lim ne akha jiwa minute akha second akha wilungli runau gi jikol ne number 15 jipang lim li shide jipang pass number show me jipang li kap dam li shide number kap shong li shide Mr. Paimi control sa khui fai sai ka pol yin khapang naw gi da miss control sa khui sa li shide da number pass number 9 Ngachan FC with number 9 kick pass out chok li shide da hita da out chokai gleo da yang da glei bing na la thum nang reu da glei da da tai da hang bom da le ye ring phai ye na thum khayang ui wangai na final match ma chu shok da glei ne na thum ma yang sa si je hi da lum lau sar la ki ji hi na thum lining ki shitra khapong shok da le ye show me na how pok li shidai number intercept sa kulega Mr. number 16 chanung na matala hai kole dem sa phai sai kaplok sa li shidai Mr. Horam na intercept sa kulega Horam simbung le Mr. Jipang free kick hita da free ball sing dalaga Mr. Horam show me we assist sai na Mr. Horam na matala khai kola ka score sa li shidai re how pok khwaing ran li shidale number Ngachan FC with number na simpung dale number outline wena hapo kap ta milu shite Mr. Pam Kasar kap shang milu shite re number control Mr. Ngachan so number 7 Ngachan FC with number 7 na singtam blessing milu shite blessing na simpung le bolje number jipang na intercept sa kulo Horam ngapai keeper ngapai Horam kick sak vaisa ya jipang kick masa kuirar mada number chanung na clear sa li shit laga aro center line li Mr. Shomi na simpung le Pam Kasar li pass mi laga Mr. Pam Kasar na kapshang mi kha out chok the the number center line li number 9 Horam na simpung le Fauji FC wi number jipang ngasamaw ki jika da majuk tak lei na ru ji phap madalak thu madaru ji ala pung pa da lei ne khayang bing pung pau la khang reu bing khisa dam pung pa gi da jikatha atam le ka pe number pass blessing pass ngachan soli pass mi ekha number Pam Kasar intercept sa kule Mr. Horam na matalakai kole dem sa phai sai ka Mr. number 9 ngachan FC number 9 na clear salu shita ari corner chance Horam na khui fang ran lu shit le chipang ha ya mahang mala kol hiwa hun na kawilung li sangbai ye second half wa lung li scoreboard li Ngachan FC 2 Fauji FC 3 da 3 doi nang reu da klei ni yang ngai la kai nang reu da klei ne hinda da ka jiba shili ka jang klei ji le mathai mane hili naw shinau ga khara naw klei ji le mathai mane akhana takatha ka waji hita da kani ni shili ka jang mi klei hilaring ka phalum ka lawa kane hita bung ge ji ne kani ni shili ka tom thei plung ge ji ne kap tamli Mr. Blessing ya number Reisang mina sing bung le pass number Blessing number Ngachan son the pass Ngachan son sing bung le
กอลไพกันเล็บจากลีตาเด number ยากระทักไฟใส่คำมากระทักMr. Blessing ยางไปงรกตะเล Blessing กัดยากิกMr. ไปมีกษานะปลอกอดซาลุชิตาเด outline เนี่ยนะฮอปกไฟรันลุชิตเลย number งจันงำนะฮอปกลุชิตเลย Blessing pass งจันงำกิกMr. Blessing นะคุยพงลุชิตเลย Blessing ยามาทะลักไฮโกเลเตียมใส่เองก็กีเปอร์น่ะยาจิวักกระต้มมีตะเคลจิละนิงชีนิงยังเอโอ้ number ริงซังมี Fauji FC number ริงซังมีนะโกลาคสกอร์ซาลุชิดาอารุยริงซังมี Fauji FC jersey number 16 ริงซังมีนี่Imphal Football Academy ลิงเรียวตะเคลมีเนี่ยอารุฮอนในเผาพกใครมีเนี่ยก็เลยนาวแต่ละเผาจริงกี่จิมีละเก number งจาน FC number 7กับบุงไฟใส่เขาปลอกเอาซาลุชิตได้เด้อเขาเอาไลน์นี้นะเขาบอกไฟรันลุชิตเลย number เจ้าองค์เนี่ยสิมพุงเลย number 9ลิมลุชิต number 9 kick out ชกลุชิตได้เด้อ out ชกลุชิตได้เด้อกีเปอร์วีกจอดกระจังเลยคัดให้มิโลกีเปอร์วีกจอดกระจังเลยคัดให้มิโลมหัวดาก็ไปจิลีอาลีน้ำพุ้ยนะหัวดาโลกจีวะนั่นทุ่มวยจิเลครูซีวะมริดน้ำละ number จิพังสิมพุงตะเลย number 16 he ยังโลจียังโลอิมฟาลฟุตบอล academy ลิงเรียวตะเคลมิเน่ Mr. จิพัง pass ฮอรามยา pass Mr. kick สักไฟใส่ค่ะจิมามายามเน่ตา fall ใส่ตาฮิตาเดนั่นนี่ก็นี่สิว่าชิมคุลเลยชกสามไม่ได้งั้นผมก็จุบตะเลยโคฮิตาเดฟุตบอลเรียวเลยกันนั่นนี่ก็นี่สิฮิตาเดมันได้ลักเรื่องโคอัธยาศัยเลยก็เตี้ยวชกจิก็ท่าจิกเลย number ไปมีกษานะก็ทักจังเลยจิเดกีเปอร์ไปลาไก่นี่ย้อนคุยเลยที่จังเลยจิเด number head number จิพัง control number kick number ฮอรามนะสิงพุงเลย out ชกลุชิได้เด้อ corner out ชกลุชิได้เด้อ corner จานสิงจาน FC number งจาน FC number นะคุยไฟรันลุชิดเลยจานงนะทักงลุชิดเด้ number ขับปังนาวกิตา out ชกที่เด้อ Mr. Pam ก็สารนะทักลักนี่นะเขาพกคุยไฟใส่กัน number 12นะบล็อกซาลุชิด out ชกลุชิได้เด้อ Mr. จิพังนะสิงพุงเลยจิพังดู number 9ฮอรามจิพังนะสิงพุงลุชิได้เด้ฮิตาตาบอลจริงแล้วมันนุริมไม่นังเรียวดักเลยฮีฟอจีวีมิสเตอร์ number 15จิพังลิมังพันมันนี่32 ติดสไตล์ละเก number ฮอรามนสิงพุงเดเลย pass 15จิพัง number ลิงสังมินสิงพุงเลย line ลิสิงพุงเลยก็ทักช่างไฟใส่กับล็อกเอาซาลุชิตายเด้อ outline อยู่ใน number ก็จีบานสานิกลิมเทมเนี่ยอินสักจริงรอใครเด้อ number จิพังนะกระทักมิลิสเต้แปมกระสาร์ control number kick อายารักชกที่เด้งจานงำนสิงพุงแล้วอารุบอลฮี number 12ลิมิลิสเต้12 9งไปงรกตะเลยไอ้ยาอัตมุยลุงลีขังเรียวขังหันเจ้ากิตาอิทุมุย concept craft นะรุงมีตะเลย 5 aside soccer final ฮีอารุยนังขังจังสังไงเด้ฟุตบอลขังเรียวลิวะขยุยมาขยุยขังจานี่น้ำFauji versus งจาน FC งเรียวเลยก็Faujiน่ะไม่เขียสัมพังไงเด้อฮอนงจาน FC นิ่งมาเดียวลูฮอนดันนทุ่มว่าสัมพังเร่ 25K ก็ท่าว่าสัมพังเร่อีทุ่มว่านิ่งเดียวไว้มาเลยนี่สัมพังปรุงกี่จีนี่ยัยน่ะมาทานลูริงพาลูFauji FC บาชี
Fauji FC ba shi price ma kui lai shi mu ngau re ji ma sa lo ma lai hai ba shi nei Yari Bingley, request a kasauge issue a closing ceremony with prize distribution lila. Itum koka sada young room say, shimung mi fuseg jihe, saklak ainan tumli request kasane. Ara itum the closing ceremony wivak mai ngarivak faisau say, yari bing na issue a ground ya longly assemble samilu shit kvai jihe, the tumli saklak aina kapone ningslakay. Marim now bang ayar crown we ayar ipim ga khalen thamo pang na la khawao kunhi shog lai krava alung rai crown we stage we mamang he khro pi milo ge he po sok le early shit le marim now bang ayar yar e chayang ala lai ga khle pang na alung crown stage we mamang he liwi closing ceremony hi khukat khawai wang da khari pi milo ge he ka po sok le nang shi share we
Ishinari price distribution wivang preparation sad leilaka yari bing na maning rakwai kala ari chile alungthungli performance tangkhai jimaring phathugida amai so chipemli atamili shitale. Hello. Tangkulang Nazar ya. Wangarum sepaka maiva Achon namang wan kengaiva Hang shok milu iwi vang naman Kataran ini leishan Winai chamina wishong Zayong tui rotra leika shiva Hang lu, hang lu, hang lu Leika shiva hang lu Ning chuk quân namang khâu Katang wa shum da ining horsa lai shat nirin oh ini loksai katay machelui ngai kay hang lu lai kashiva hang lu ning chukwan namang ko John, mapi mapam lay shot me rin hang shok me lui we vang naman Nalika honra ka chang thai Na somehow gonna weep li me rin bay da like a shiva Hang lu like a shiva Chuk quân namang khâu Ini wan ngarung ngai ok tui mirin katang wa shum da ining horsa lai shat mirin oh ini laksai katay machelui ngai kay hang lu Shiva hang lu Ning chuk quân namang khâu
shung da ka tang ba shung da evening horse lay shot me real oh we will not say ka tay ma che lui ngai ke hang lu lay ka shiva hang lu ning chu quan na mang ko Nick Shere. MaySix family ning shlakai re dhalakai na sami re yari bing learning palakai re ara cluster champ inter-village 5-a-side football tournament we prize distribution we wang concept craft partially atam midale. Good afternoon, everyone. Nishilagai wish pek sa kami wibang. Concept crab we on behalf sada at concept crab na room kami cluster sham 23 in the village 5-a-side football tournament Talui na ho sami laga itum John Saturday date 15 we na hobok laga 17 Monday rashunda mathala gaina players pingla game spirit le lagai nang riau mi high psychology wang remi thui da ning shilagai re kala itumli hada program ngaranai laga ungsung khang sagai thung ki sa khaba ra chili remi thui da masot khaya psychology da lai ari ina dam khang dai ma khuili ye ar mai shi vote of thanks mi gi chi president na dam khuyau re ka ari prize distribution wi wang hida dai na khigla sa ke itum remi thui da ajawi concept crab na rungmi laga 5-a-side football tournament hili team trada phanga naratsange chi itum na psychology participation team certificate ngaran mi ai dali chena ina participating team chi wauga shok tran participation team bing chi na mathang ka khimi reno ga chi hi remi thui da hangai Kala hiwi wang itumwi kya shikniya oja Henry Lungleng Talui acting headman li panglan sami khawai request sa dalai kala Madam Mrs. Raikhan Anili jene ina kresa da oja Henry Lungleng acting headman li hiwa khoshok ngai dalai ajali. Thank you. Ari itumna participating team with certificate hi khui khawai kresa da PKMNL FC Bashinara laga shiwi certificate rakhui mirano. Ajon dang ishi Saturday ling riok phok sai the team village kai khaba rang riok laga mayu to the han ung hai laga chung khalai le ari hilima le saka ishi wi pangwe na rakhui mi bai rek jil hangai le ka khani sa the pay players association ning shinai re Kaganeli Torre FC. Thank you. Kagatumali Adventures FC. Thank you. Kapangali TRYC. Talui Reisang Youth Club. Thank you so much.
Oja Henry Li learning share. Araina Madam Mrs. Roy kindly request sangai certificate handing over sang viva. Thank you, Madam. Nextly, Paychon FC. Thank you. Nextly, Tainem FC. Okay. Western FC. Western FC. Nextly, Pali FC. Pali FC. Thank you. Julie Kanuitot FC. Kanuitot FC. Okay, Malika. Nextly, Young Boys United FC. Okay, nextly, L. Punter FC. Ning Shinai, Madam Lee. Kangatai Ari Limara Quiranga like the clapping China issue with office way in a collect Sami by Re. Araitum the Atangwe Riog High, finally Riog High, Fauji FC na Ngachan FC with Bryce team Mami Jarang Laga, Ishina individual camps, individual way. Enala select side la ye chena chi akchi the yami ye itumli ari individual prizes hi itumwe kya shiknya Sir Robert Ukrul Central School with principal na itumli tonnet sa kamine chena on behalf of concept crab wenala Sir Robert Lining shilagai re kichi hi hangchipun ngai le ari ahili malay dale mine ka hi mike hi withrowna thank you so much the hangai ari itumna individual we prize hi yaw khabai Itumwe kya shikinya oja vs attempt li request sangai li prize handing over sangwa. Uncle, please. Thank you. Jena Karesa the top scorer. Top scorer he Kangam Horam. Fauji FC wena na tournament he scored Gasahi 12 goals. Top scorer li t-shirt aka gala envelope he is in the hand over sangai lay. Thank you so much. Jaina Gakaneli pass keeper. Best keeper he Sean Kui. Mr. Sean Kui he Ngachan FC win Ali Shekaraka kala envelope the panglan sangai dale. Sean Kui kashong. Thank you so much. Nextly, best player. Actually, tournament he best player he. Matan mi Ningshan Adventures wena, Adventure FC wena. Best player li t-shirt anka kala envelope aka. Thank you.
ara itum nang riaura ga hai ajon dang we riaura we na ra shung de li best discipline de la kapang shokai de la ye drag zang team psychor juwe na best discipline team hi Kanutot FC na dai region asin la asu banglan ji kha ka khmi rin no Kanutot FC Best discipline team li energy trains portal khani kala envelope hi banglan sangai jini kha asina arimara tu ga issue khuyoge achali ning shila kai re arai tum na athang yang gai football match we hwan jing jing ai na phaisa khwing ai lai na leidak le Fauji FC ba chi yang da ka kangai na gai dai wo jena atom jang li la ashu prize chi le mi show khawai sao se khare sa dai tum we runners up ai na hopok se kala champion team dara se chi we prize handover sa mi khawai tum a jo khia shikni yaw ja rai khan li ba kho show ngai dai Okay, runners up team, Ngachan FC. Ashina rupees 25,000 cash prize in a color energy drinks bottle kani his sampang along with the certificates. Thank you so much and congratulations. Next Palia Nashina champion quick white try salaglo. Well, Ari nextly champion team. Fauji FC Bashinala. Himakara Mirinajo. Ashina Sambangiji he rupees 40,000 cash prize. Laga Ashi player Ashi t-shirt akarip. Kala energy drinks kani kala cornflakes bottle kani hi panglan sa mingai. Okay. Yeah, recycle we matunsa da nashili a big congratulations gala sadwagi ji manga natumwi pat manga mahai meruno gala mai khya chungmai da sambang runo gaji hila hang chipun ngai prize distribution ji bachina kup sangsai re ka athangi tumwi final match kang riauli tum psychorally ringphala ga ina lumlaw nga sag hai gala ngriaw da claim match we update sami da klaya Oja Lungrebam Vashumli sorry Lungrebam Vashum Ichumwe commentator hili ishina ning shilang kare gijiwe as a token of appreciation Tina mingaidle Ojanala Hiwakara Kumilagrunajo Ishiwi concept crop with President of Banglan Kasami Orino. Thank you so much.
ya recycle rui ma thu nei na aja lung rei pam bu shom no wa khon ji ma tha mai da maling mai da zat wa phar no gi ji hi hang chi phun ngai he na tang okay thank you Concept craft Pashalini Shlakaire. Congratulations to Fauji FC and Ngachan FC. Arava itum the vote of thanks si Oja Tui Shang Shangchum, President Talui Reisang Youth Club Wainang Nangrum say. Remake Twitter program here we how go pokai na Twitter ga aru rasunda. Musok to me it to me Safa Rajali Ningishi Gala Musad Milishi Dele Gala Taila Gaina concept graph Nishilila Ningishi Jungami Dele Aju itumna itumi Yaron Nalauli unemployment Wivang Gala Hiwena drug addict or kick live high Jita we effect Layout Wivang itumna Hikita game Mikigalaga itumna Jiwain and Kunung Laga Hishong sports lila discipline achingakle or changsak fight day tumna national ranmi laga national pora laga ko national kwesa laga tumna hitada program him pung phalaga ina khika khwang nishi lila ningsi chung pongso dele dai da ke naw da lai tum jingumala naw da lai tum matha meida ra hak meida khika phai sa se ji nishi lila ningsi khmi ai nang soda policy dele lang meida aju program hile Anning Anungu upon Avoya John Mikai, commentator being, moderator being, preacher, and the Saz or welcome song and the Sami Kai being, referring by being Litum Lila, the Louis Reisang Youth Club, Tunaina, Ningish Junga Pongshok Dele, in a hang Haji Limvak Shung or Mokbay Tickle Sare, Natumna La Pelmilo, Natumna John Mikai. The Reisang Youth Club la Puni say Hak Salip Chingre, Gala, Nutunang, John Mikai Juvang, Aju, Itumi Kangrel, here, Yakam Palaga, Unchung Sangi, the Reisang Youth Club la Shanquidele, Lamita Orkasak, Jungle Salala, Atam Chikami Laga, that Lushita Aru Aju closing with Chief Sami, the Clay issue with Cash by Ujarai Khan. Kala awi timping alim so yurung tak lay timping kala issue cash by oja tem na tumli la Talui Reisang Youth Club we tonight la ningishik chunga pongshok dele rara deklay atam psychorally itumna khangkaw itumna khangjon kapotran la natumla mathan tutup ngjon milo kala chayak la pningung milo ji Talui Reisang Youth Club we matunan Shulagaina Ningishi to him hiding it to Psychorilla, Rainosomida, itum Hikata, Atom, upon he must some pang like to never live in the Somilaga. Now the Latin Palana, something we should say, the Louis Reisang Youth Club, but tonight hangs punning in Slagaire. In Shilagaire, she will the Louis Reisang Youth Club President Amay Tuishang Changcham Lila. Ara itumna. Achiwi Kanawa Cluster Champ 23 in their village 5-a-side football tournament with Kupkasang we say hi itumi Kyashikabaya Ocha Unyo Lungleng Assistant Pastor the Baptist Church Li Sami Kawai Kaposadle. Say hasa say Ray Kamataya Itum psychorally Karin Leilaga Kasema Kasak Vavrivra Prohonana no we ming tek matake vai wivang Mikumo itum avavuli sem kahaine Kala itum na no we Karinji Ringashok atam chitran no we ming tek matake kangasakne Dankuluiram hili vrivra kanui tot kachunga Nana telen mi hailaga Mapakui Taylor Kala telen hina the Pakui Hailala Rivra, Maring Shokrara, Kanui Tot Kachunga Kaleji Wivang, Concept Craft Hina Proho Machuk Shoklaga, Nana Atumli Tan Kami, Jiju Kamiwi Manga Aina, Atsu Proho Talui Ngalay Hili, Inter Village 5-a-side football tournament, he Quiralaga,
ขนุยทอดปิงลีงเรียวกะทายนันเทเลนมีกะไฮปิงลีราลกะอาตุมิเทเลนจีเพราะฮออิทุมลีเอ็กซิบิทราซาขงสักกะละอาตุมคลาตลีมอติเวตซาลกะพากมายแพลตฟอร์มลีคุยรามีขวายอาตุมนัสักลักไอนะมจุกลกะโปรแกรมซากะไฮซาเดเดเวนทวีลกะอาจิราชุงดะกะกุบอาตัมฮีนันทานราคมีวิวังเพราะฮอนาลีนิงชิชีไฮเรจิงเอ็ดละขมทาจวยอาลุงจิลีฟริวรางเรียวงหันกิกจิปิงนะเพราะฮอกาชุงลักไอนะงเรียวงหันไฮเรเพราะฮออาตุมไซโคโรลีฟริวรานะนะโซมิโลอาจิหินะกตังมันิงละข้าอาจจะตะลุยงเลยฮิลีทัวร์นาเมนต์ฮิลีราลกะอาทุมนาไทยกุยกายอาทุมนาเวราอีวิมิรินลิงเร็วลกะเพราะฮวิวังริงายดะเพราะฮทุกไม่ดมจุกุยลกะเพราะฮขังเร็วขังอันนี้นะนวิมิงเทกมาเตงสักไว้เพราะฮขังเร็วลิราซังกะหายไซโครุลีละจุยขมายอปัมจิลิงเร็วฉับกะไว้เพราะฮนั่นนักสมิโลตะกะปนคอนเซปต์กราฟนั่นละเวราอาช่วยโปรแกรมซากิกจีฮีเรวรักขเนโปรแกรมซาตะกุบสังตะเลยโปรช่วยขมายพาขมายกลันวีมียูรปิงวิวังโปรพาขมายจิมจุกละกะอดสักรุมชับกไว้โปรนันorganization ฮิเลละขสมิโลตเสียกษาเนอาราเวรานในอิทุมลีอาจวยขังเร็วเฮจิงเรียนเอาพกละกะกุบสังขังสักจวยวังขยาละนิงกชีละมาสอดละนวิมิงลีมิตะเลยนวิมิงเชนะมัชมันเตะกมเตคุยงซาจิงรโนกุบเฮาตาอาราโปรหกจิจาวีอับมรัมลีอิทุมฮันุงเอาระนันอิทุมไซโคโรลีจิงรีไอนะทานุงมิโลดาโปรหจิชูคริสต์นวิมิงสิงดาเสียกษาเนอาเมน